Bonjour, bonsoir. Ça va dépendre de l'heure où vous regarder la vidéo. So, yon ti informasyon ke mpote pou nou koman nou ka kimbe moun ka ban nou fake abone yo. Sa a trez important pou nou. Paske gen an pil moun ki met di yo abono, so yo pa abono. So, mpote l pou nou koman pou nou kimbe moun ka ban nou fake abone yo. La ou monte sou YouTube. Kote wè foto profil ou klike sou li. So, apre sa, wap gade bien, wap wèl makre votre chen, wap klike sou votre chen. Kite telechaje. La, ou prale nan 3 ti bouton ki a droite, wap peze la dan. Wap wèl makre pataje parametre, so pa bezwal pi lon ke sa. Wap entre nan parametre direct. La, so nou al ban yon list. La, wap chache sa ki make notifikasyon. Wap klike sou li. La, so nou al ban yon lot list ankor. Wap chache koto wèl make parametre de la chen. Wap klike sou li la. La, moun sa nou wè la, se kantite moun kem genyen ki abonem. Sa se moun ki abonem. Si yon moun di wabonem, se la pou m jwen channel YouTube ou akote wabonem. Sou di ke wabonem. So, mbanse ke sa trez important pou nou konen. Pou nou pa pran fake nan men moun. Ok, se ti konsey sa kem te pote pou nou. Ok, ciao.